Banghini munit bike kang hutine ponlong lage sarkiriti mong lapen Bharat Saikya. Kidamtang ni phai phopre chiku surhini reng koira phorni langpherang kangkipar lo Bokolia police stationer lo kapar lo pon Banghini munit atu bike kang hupon busi birta riptun long. Kachini tu na tengki Banghini munita Bokolia langphera sor busi pangkepon. Case number 3125 US 303 subclause 2 BNS 2023 red Yamaha R15 bike bearing registration number AS09L3921 chassis number ME1RG67K4R0030725 and engine number G3N4E0710630 Kanghuwe ka tumamen laki Sarkiriti mong age 23 years led Kongwartimung village Bahani Adarsha village PS Bakalia district Karbi Anglong and Bharat Saikya age 25 years Prabhat Saikya village number 1 Udali district Karbi Anglong Nasinona Matke Bokolia police station pen Difuan district Jalansi Balidamlo Lapen Bai kahem puamen laki Sarim Teron Haraghat Kangki Tiarong Pusi Bai kahem pupen nang pachini dun News report Northeast Today News. Pila namen ke? Namen pila? Naman sakit mo. Sakit na sarla. Ni adarso. Adarso na. Tora basun apna नाम की है? हाँ? भारत Saikya को घर को उदाले किबा काम करिसन के पिला क्लेम के Klaim ke baik wala bondok sen dunia lama puja lasani. Aman ki atmi ke chini mat ke puma atmi solai lo. Ki han ke mana nep chege lo ke. Mana lasan gen ke lama ke.